Kanyang laki din! Ay, unay kiti na yati bannog ko nagmala nagtrabaho. Makabannog mo titi agmalang magtugtugawan niya, pare. Nasakit iti likod, pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Narigrig at trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabannog ti panunot. Ala, ang kakiti ag-time outin, pare. Nakapag-time out kan? Itay-ipay Naglisto kan? Talaga makaawid ka na. Ada ngamin papanakpay, pare. Pare, makilugan ak malawin rin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay, katuwa na. Dahil talaga yan. O sige, inak ag-time outan pare. Urahin nak Nene, pare. Apay ngay adito yung longkat din ang ipagnaam na tulugan mo. Nakaro ngamin di traffic iti National Highway, pare. Ada samsambutan. At dasamsamputam ko lang. Inak agpamasahe, pare. Nasakit ti bagbagi ka. Pagpamasahyang pare. Relax, pare. Ibagak king ka. No sa dino. Kinapod no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka Jay may saan na latak nga ispa. Kalpasan na. Itulot ka ni Jay Balayo. Magsubliak mo't lang nga dagos. Dita kang agpampamasahe pare. Wen, pare. Nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na. Ado dita unag, pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe, pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y pare. Maagasan na nga rod. Dahil tas nasakit asusop mo. Sa bagay, adu pa'y apa nang kumbinsikan pa nang pilit kan kuha na sakbay amasahin nak pare. Next time ton pare. Next time ton nagpamasayak dita. Sikat di makam mo, pare. Itulod ka pa yung nga rod. Iye Balayo. Ayan na nga iti sweldom. Maluklukat ko pa'y lang dito rito. Itay-taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Iso nga ayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madili ka no ti sweldo mi ita. Madili? Anyaman tanda ita kumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay nayunan ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay na iti likod ko. Uray na iti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin nakman kindi. Tapno mabang ararakman biit. Masaduta! Sige matan, ani. No money, no honey! Kalasan. Kapi abigbigat. Unay mo daytan. Wan pare, makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo iti sabi. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Money down pa'y ka no. Di naklatultuladan, pare. Nagmayat ti pan naturog ko si ka. Uray, kalbi-kalbitan nak ni bakit ka. Sana ka makariing. Nagmayat nga ron ti auram itang aldaw pare. Planchado pa'y deta polo ma. Sakti ng plansa, pare. Numayat ti mood mo. Mayat-mayat, dahil daw mo. Mabit man lang pare. Tanapay mga liti kapek. Kurang. Anay ko. Unay na nagsakit mo tanto sigat kung tumakdarak pare. Umay ka ngamin agpamasahe, jay may saan na latak nga ispa, pare. At the extra service da jay.
Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang nga ni share drive. Tani, nagsakit isikat ko ito magdar. Ay, hala, agan ano ka, sir? Kumarkaro nga ron do'y sakit isikat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pa santi trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit isikat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Adda ka di dyan suldo tayo. Itime pa'y asar. Mabalin ka nga ag-withdraw dyan ATM mo. Ayos no kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Ha? Pera lang ang katapat? Nawat mo ka di dyan, misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery ak pa'y kidin Nagpartakan. Agbunto-bunto ka kidin kat igam ko ti ATM. Bakit? Masahin na magngarudan Agluto ak pa'y. Asikaswak pa'y dagiti ubeng. Nagado ti aramidak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang kadya sweldok. Di nakpagkat amasahin mo't. Ay kat ingka agpamasahe Jeror Jak masango ko naktumat. Ha! Kinunam dayta. Wan, manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat. Ti mapanidya heavenly tas ispa. Hello, pare. Ayan mo. Adak dito ispa, pare. Madamati. Anya ti madama? Umay ka kay dito yan. Urayan ka, pare. Day, singgib mo na nagpataray iti motor na ni Mario. Sa dino nga tati papanan na. Dinak mo impangag. Ayan na yung atadya agmasmasahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga tanga ispada ito? Nagmayatan dya angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Kastigayam ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? One, miss. Awagan naklata iti Mayla. Aha. Ada jay gayem ko dito ikat. Uwan, sir. Naibaga na kanyak asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Ha? Madamate. Umay ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok anasakit ay tasikat mo. Nagmayatay. Erko na talaga. Naglami, sir. Talaga ang mayat ditoy, sir. Anya ti kayat mo a service? Up-apros? Regular massage? Jay subli-subyanan dagiti customer mi nga extra service kasta ka di? Extra service? Ay, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na no pogi a customer. O sige sir, agidakan ka siya kung di makamukan ka. O niya, pare. Mayat madlaeng. Uwan pare, nagmayat siga. Apa nga tagkalkalimduusan kamutin. Kat aircon mo ti panagkonak, pare. In-avail ko, di ko na ni Mayla. Ay, Mayla nga extra service pare. Mayatan niya, pare. Mayat di extra service da. Naikat nga rodadakos ti sakit ti bagbagik pare. Awanin tiri-tiri-tuo kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlaeng nito, eh. Agkaramayat pare.
At dapat discount ko naman. Ne, kasano anaadan ka iti discount pare? Pogyak ka nung amin, pare. Isumate ko na dyan mailab. Ay, ni Mayla, pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balad akong parek. Apay akas ka na naman mantika. Mantika ya mo dayta. Baby oil. Kan sa balit ti angot mo Sinurot ko lang mo di imbagam kanya kamapanak agpamasahe. Kat, apay akas laag kakapsot ka. Oo, pagkapsuta kaya mo. Kasla, nalobat ka mat, iti kastaunay. Oh, saan? Pimigsak pa'y. Oh. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam nasakit kan ka? Oh, awanan na. Naimbaga na dagos siga. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakitkan ka? Awanan na. Naglengmot na nagmasahe ni misis mo, sir. Huh? Amuna ya mo tagmasahe day jay. Ay, sino nga rin ang masahe ngay kan ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka. Katap lumapanak mo ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya dito, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibagakan ka ngay. Sir, pirmaman nga rin dito yan, tayo submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd at agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Oh, nagkita kami lang ije espa idigalman. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service. Welcome back, sir. Ijay ka disigot asalet. Wana, ije extra service ticket ko. Of course. Nagsubli ti Pogi a customer ko. Ada ka ti discount ka. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala, oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrek itang aldaw. Wan nga rod. Apa asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samot, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko, extra service nga naramidag kahit pare. Ay, pare! Apay nga ita, agnguraab ka matan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo na pare. Nga uraya lasaan anak abang bangon. Anya? Sus, makapanervyos ka mat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naot-ot, nasakit pare. Anya? Asas, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dakas sana talaga. Namuanan sa mo ito na mapapanak i-yes pa. Ay, Mario! Anya dyan aramigan titan? Di ka pala umunag. Nakamulang lang ka mo titan. Hoy, Mario! Umunag ka na! Agarpisan! Ayun kayam. Sus, mabasa akon. Makamuditan. Makamuditan. Numalmaluan nakbatan kat lisyak ang nyakit eh.
mangan kan. Inlasinan ka iti si daem. Itaman ba nga idasaran na kiti kanak, bakit? Mangan kan tamasahyan ka inton madamdama. Ah, espesyal ah. Wen, ta saan kan amapan agpamasahe ijerwar. Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa iti digo. Opo! Thank you, Lord. Kasto'y kumamot ka na yun, bakit? O naglakit dinogong ungit ka itay nakabanligas kay Jeridaw. Apay ko mga gungotak, kat awan mo't basol mo kanyak. Mala, mangan kan, Mario! Good morning, sir. Good morning. Anda ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sa apay ti bagpagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir. Nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo. Ha? Ada ni Red nga ispa. Wan, sir. Takas ano? Adda ka naman offer da nga extra service kalagi ti customer da. Kat bawal ti kasiyay. Nirida ka no idirabi kat natiliw dagiti babae. Adagnagan iti mayla, may sakalagi natiliw. Iso ka iti busda. Anya? Natakamat mo ngamin kanyak, di extra service, sir. Customer kamot ka di iti day nga ispa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapaman dita extra service akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.